Mu gihe benshi ku isi bari bari mu myiteguro yo kwishimira ivuka ry'Umukiza, abandi bari bari mu bwoba, amarira n'akababaro batewe n'amasasu, gutakaza ababo n'isenyuka ry'ibintu byabo byabahenze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku insanganyamatsiko ikomeye kandi ibabaje ijyanye n'intambara yabaye ku itariki ya 24 z'ukwa 12 2025. Birumvikana haburaga umunsi umwe ngo isi yose yizihiza umunsi mukuru wa Noheli, umunsi uzwiho amahoro, urukundo, imbabazi n'ubuzima bushya. Kwa 24 z'ukwa 12 2025, ingabo za M23 n'ingabo za Congo byahanganiye muri Fizi mbere yo kwinjira muri Noheli. Ikaze ku Murage News. Njye muri kumva nitwa Nshimyumuremyi Rasubiza Gadi. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije na Wazalendo byahanganiye bikomeye muri santere ya Makabora muri teritwari ya Fizi mbere yo kwinjira mu munsi mukuru wa Noheli. Iyi mirwano yirije umunsi wose wo kuwa 24 Ukuboza 2025 yabereye mu duce twinshi tugize iyi santere turimo Makabora ya mbere, Makabora ya kabiri, Kiringi na Kirambi hifashishijwe intwaro ziremereye na drone z'intambara. Abaturage benshi bo muri Makabora no mu bice bihana imbibi nka Bangwi, Kasenya na Makabora ya mbere bahunze kuwa 24 Ukuboza berekeza mu bice bitekanye birimo umujyi wa Uvira uri mu majyaruguru. Amakuru ava muri Fizi ahamya ko ingabo za Kongo ziri kongerwa muri iyi teritwari cyane cyane mu gace ka Swima na Manene. Indege n'ubwato nibyo biri kugeza ingabo za Kongo muri aka gace ka Fizi, naho abarwanyi ba M23 nabo bari kongerwa mu bice iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Kongo rimaze iminsi rigenzura cyane cyane nka Makabora mu gukaza umutekano wabyo. Kuri uyu wa 25 Ukuboza nta mirwano yumvikanye muri Makabora. Abaturage bagiye gusenga bizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Mu Burundi ho ufite simukadi yo mu Rwanda afatwa nk'umugambanyi. Leta y'u Burundi yasabye abaturage kudatunga simukadi za sosiyete z'itumanaho zo mu Rwanda, imenyesha abazazirenga ko bazahanwa kuko bazafatwa nk'abagambanyi b'igihugu. Ubu butumwa bwatangiwe mu nama yahuje urubyiruko rwo mu ishyaka CNDD-FDD Imbonerakure yabereye muri stade ya Busoni iherereye muri centre ya Nyarunazi tariki ya 17 Ukuboza 2025. Iyi nama yahuje imbonerakure zirenga 2,000 zaturutse muri komine ya Busoni na Kirundo mu ntara ya Butanyerera yegereye uturere two mu ntara y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo mu Rwanda. Urubyiruko rwakoze imyitozo ngororamubiri ruhabwa imyitozo y'ibanze ya gisirikare, rwigishwa no kurasa, rumenyeshwa ko u Rwanda ari umwanzi ubangamiye umutekano w'u Burundi. Inama y'imbonerakure yitabiriwe n'umuyobozi wazo muri Butanyerera, Lieutenant Colonel Abel Manirakiza uyobora iperereza mu ntara, Salvatore Harihoze niwe uhagarariye ibiro by'umukuru w'igihugu. Lieutenant Colonel Abel Manirakiza niwe wavuze ko umurundi wese uzafatanwa simukadi yo mu Rwanda azahanwa bikomeye nk'umugambanyi w'igihugu kandi ko n'ufitanye umubano n'abanyarwanda azahanwa. Uwo munsi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yayoboye indi nama y'umutekano yitabiriwe n'abarimo Minisitiri w'Ingabo, Umugaba Mukuru w'Ingabo n'abandi bofisiye bakuru mu gisirikare yabereye ku cyicaro gikuru cy'igisirikare i Bujumbura. Amakuru yizewe aturuka i Bujumbura ahamya ko abitabiriye inama bemeranyije ko u Rwanda ari umwanzi ukomeye w'u Burundi, banzura ko ibikorwa byo kongera ingabo ku mupaka byongerwa mu rwego rwo gukaza umutekano.
Ku rundi ruhande, leta y'Amerika igabye igitero gikomeye ku byihebe byo muri Nigeria. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ku mugoroba wo kuwa 25 Ukuboza 2025 ingabo z'igihugu cye zagabye igitero gikomeye ku mutwe w'iterabwoba wa Islamic State mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Trump yagize ati, ku mugoroba hashingiye ku ibwirizwa ryanjye nk'umugaba w'ikirenga, Amerika yagabye igitero gifite imbaraga kandi simusiga ku byihebe bya ISIS mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria byibasiraga bikica cyane cyane abasivili b'inzirakarengane ku kigero kitigeze cyo mu myaka myinshi yewe n'ibinyejana. Iki gitero cyagagwe nyuma y'iminsi myinshi Amerika igaragaza ko ibyihebe bikomeje kwibasira abakristo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria kandi ko leta ya Nigeria nta kibikoraho. Amerika yashyize Nigeria ku rutonde rw'ibihugu biteye impungenge bitewe n'ibitero by'ibyihebe. Mu Gushyingo 2025, Trump yaburiye Nigeria ko igihugu cye kizatabara abakristo mu gihe ubwicanyi bakorerwa butarahagarara. Leta ya Nigeria yemeye ko kuko ibyihebe bitera abasivile bikanabashimuta ariko ko abibasirwa atari abakirisitu gusa ko nabo mu yandi madini arimo na Isilamu bibasirwa. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zishinzwe Afurika buzwi nka AFRICOM bwatangaje ko iki gitero cyagabwe muri leta ya Sokoto kandi ko cyahamije ikigo cy'imyitozo cy'umutwe wa Saheli. Umwe mu bayobozi bo muri Amerika yagaragaje ko iki gitero cyifashishije ubwato ndetse n'indege. AFRICOM yemeza ko ibyihebe byinshi byishwe kandi ko nta makuru agaragaza ko hari umusivili wapfuye cyangwa wakomeretse. Minisitiri w'intambara muri Amerika Pete Hegseth yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko ubwicanyi bw'abakristo b'inzirakarengane muri Nigeria bugomba guhagarara kandi ko ibindi bikorwa bishobora gukurikira. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Nigeria yatangaje ko habayeho ubufatanye bw'inzego z'ubutasi z'ibihugu byombi kugira ngo iki gitero kigende neza. Reka dukomeze kubashimira kubana natwe. Mwakoze kubana natwe, jye mwumvaga Nshimyumuremyi Irasubiza Gadi, tuzasubira ubutaha.